Nir malake nyam nir nas diatin konti lianka roisni ka Nuer online TV channel biya kamal ajen gwas dan la kona ling rointen konti lat ka rodian tama en walle e shanka welka pay diok ron kinda dangra wudi jen dangra wudi diech bana roche me bana jokwen ne me breaking news mutwok ka general kel ka general SPLM ayo an general mo shala ro jen chewe role Ethiopia ka gambella dol walen winimi ka chajo captain ka kap ka je ka tokkir ma yadit a national security dung sa Sudan ban je kule linkelan do badana kap ka je an general me ke ngum shiro de lat ban je linkel akan kono nyamre ler kana me mi jiram jidit ka Nuer online TV channel me kan subscribe nu won gore jen wo jender subscribe ko bler ndialen gorke keten la linka be kan chamala shub ka je gwasa dana pay ka bridge naga jen wo jinba der notification be alder jetwan komite news mishore kiela mishore ba chachu ka jiga pet chuju peru jeno be comment ki bi je share kanedi ko ken bana lere me bana je link ta danan je to kade karojen chalat gwasame chalado general Peter Thok Chuol LuakThe general dung SPLM ayo chalado jen shawre wika gambella Ethiopia jen mi shawre wika gambella Ethiopia chajalo jen chaje yen ka we wije mi ko we dulwal ala jen cho dulwal ka gambella ke Ethiopia chala do jen yan ka je kene de kona yena ka police ni Ethiopia tente ka gambella wa yan je ka roj mi chitwong na kirma yadit ala ni tin konti la SSPDF national security den wa kene de kona yan ka general dung SPLM ayo Peter Thok Chuol LuakThe jen wa kap ka je ka kwire kuma nan ci togre wich ka nasir ko chala do dong jen gwe ka jen o barna rode ka do bodan ci korcha to jare wich ka nasir cirge me ci alinga no re wich ka juba waje te ke ne tungwan tilla de ni SPLM ayo ci ka rodian bar ki ci ka rodian taw antama gorkan general tin kon tin chung kel ka SPLM ayo ka general Thok Chuol LuakThe aram kel ka general SPLM ayo chala do jen chaje kep re hotel ka de ke Ethiopia ka gambella kabe cha kebe mo waja keb ko tele police ni chala de ontama jare yen ka do brana chalat ka jang chala de woni ko ne jagje ko kap ka je ka jipagak ni ko onte ka pagak ni de kontin te pinkir ma yadit ala SSPDF ko le la national security and ana te kelinga ji Ethiopia ka ni den konan kap ka general mo chala do baje kon gwich mi ramte ka dwer wa baja nangre wich ka paga kami ramatel der wa baja luny chit kamen chala do jen were wi ka gambella ke Ethiopia ka kwidol wal achenga Addis Ababa ba da tinda ro dol wal tenduno ko ci dol wal chatyak re wich ka gambella chala do jen a ci dol wal nimi kirma yadit ka ngode ci yor pinya jeneto bene diala konti la jas felma yo baga kef ki baga yen ngai kon men ci togre wich ka juba ano cha kwara spelma yo cha ka kef cha kwar dit cha ka belong wona ka ramna la kwar petroleum potkang men kap ka ke gorga jenwo ba ka nangre wich ka juba koy ka manan broda la ti men chaling eno kuma UN chene ka dial ka jogo no woje rodun re wich ka juba ko go ke jenwo te ka korum betok mi sha wudu me cha ja kevin tama re wich ka gambella nyu da je gwano ci so Sudan che wokel kon yende mo ay nanga paga kwich kon betogo kata dana len ngaro den keja neren kono cha yin kan wore chiga jang yan kan ndore kan wore to kan wore content ka SPLM ayo kan de content kwa target kitten kapka jen wacha ja kefan tama ja tetka police ni rewich ka gambella kwala kujeno ngu der den cha jaga mo ki ngu michelel mital der mi cha jaga ka do budanan chalat ke je chalat jen dong ba jeluñ kum waje jegder baje nan ka pagak kanang na pagak no mo adwer kel mi diralong me biro to ngwan bekano ko jen te ga chonko dero dulwal an gwada dan dero woten re wich ka so Sudan ka gwas me murai kono ka do budanan ci reke to jere wi kanasar cha dwer cha de ku dia SPLM ayo cha ga jogo no kan were konde la jejen bor kaniten kon waka ne ken waka ji SPLM ayo chengne me chi kan la no chi ka ji SPLM ayo waka ne ken ki yen tu komo ka tok ne ka gwase dan chi korje to ko je ke 2013 ron kin dangro wal jok me shan wer cha ne kre wich ka juba ne te konte ban wer bulok ke je chen bor
jejen bo tele ke kwit tele ka party mi chungo kora medan chunken ke dakrik machar ko nakana Nuer dial dumdo mi shi gwadu bana no chete ka bon te ka SPLM ayo te ka SPLM aji chigurin chuwoch maga kana mo ke kum kirma yadit akwiko chala do ba mej ba ka ke tele ka mo dien mala gag dien ke kume kan dial te ka pinker ma yadit ko ngode kan kwen gwene kana la da ba kulo ken ku kan saponinga anyok bare wi ka South Sudan te freedom of expression teten anu ngabi vodo teten an ne dia lep ko ne kwen gwene ma balat ke ron kina dangraw wi jandang rew bakel kami che fail chir kuma to ga ntamen wo ba fail nyodo je gwana wo korba nyolo tere wi ka South Sudan kana me ba kam jane kana nuari chir kuma ngayena na won anu yiɛn ke general dunga SPLM ayo deo jene to ngande kan ngaje wona me shi magwa kan ne kon yiɛn ka kanore mi shi listen dana cha yiɛn ne jandang rawi dero awo woniam kanore kan dial ka tandien cha yere wi ka juba ka military dung SSPD wala dung kirma yadit kwinye dial ta dan te ke janta ma kan ne kon cha yiɛn anyok cha yiɛn ba me na kwara ko ken te cha dine ko ke gwada dan cha yiɛn tan antama gor kanere ko kenen kon chudien taw chener kon to bom ke generally gor kan no bi kan kum SPLM ayo bi kan bat neme jendan le rode General Peter Thok Chuol the SPLM ayo general was arrested today in his hotel room in Gambella, Ethiopia. Peter Thok went to Ethiopia for medical care from his doctor after he was given an appointment in February. It is fully confirmed that the arrest warrant was from security agent from SSPDF based at Pagak. The Ethiopian police from Gambella are investigating the case and hopefully it will be released soon. We call upon the government of Ethiopia today to abide by the rule of law governing the peaceful nation, Ethiopia. Let South Sudan issue remain beyond your border because Ethiopia is a peaceful country free from corruption. A call to free General Peter Thok Chuol LuakThe. Neme mishala ni kon shi gwar ka social media. Ano de would me de jalwen. Neme jenda na gore de nyaka yekel. Kan clear information mu go kana jek me to go no jen chaje yen ka Gambella. Dundo ka ta dana chalat ka je ko online jen gor jen obeje nongya. Wajen che ka Gambella ka kwidwel wal. Ajenda na gore de nyaka yekel miti ka la radien mu gije no de remna gor pin gwasmo. Manu char pin ko ba ko ngaje no tati ka general Thok Chuol LuakThe rei role Ethiopia ka Gambella atam tedi jen chaje yen wala kana yen ka jen te ka Gambella wala shete ka Gambella gor pin gwasmo komen chalat wajen chaje yen ka ja under investigation amen mi kum je no jen free ko ba jelun ne me jen dana gore de nyoga yekel mi jiram jidit gore bi nyona san ko ken wet kamal bye bye.